دما خوش ببینرین هیچ ایرو هفته آدار 2024 روزا پیشمی بویرو گشتن هری سرکه و هری باکشین کم لسرانسری هریم و جهان رودانه ام جواره پیشکش بکن ل دسپیک وکی هرتم چند سنوچه دولت ترکیه قرکر ایریش گوندن با کوری من بجی کرن ولاتی یک بریندار بوم. خلکین هرمی هشتاداری روشا جنانیا جهانی به چالکیین جوش پیشواسی دیکن و بانگا بلند کرنا تیکوشینا جنان دیکن. کجدک اروپای درباره پینگاوش با آزادیا ریبر آپو ده گود ده خناخا دویمین ده امی تیکوشینا گرسی آرمانج بکن. ریبریا خواستریا کانتونا جزیره مولد دا پارتی و سیزن سیاسی ین رخصتگیری دا کو داخواستنامه رخصت گرفتنی پیشکش بکن. بله جاری کنه دما خوش ببینرین هجا اما ایروژین ایریشین قرکریان داگرکریا دولت ترکیه ین لسر حرم دست بکنش برکم هم لمنبج و هم جی لشهبای ایریشین دجوار لسر وان کانتونان پیک هاتن دولت ترکیه قرکر روچتین خو دنوا روجه ده با آواک دجوار ایریشین منبج کرن پشت ایریشین لروش آوای منبج و جارجی ایریش گوندن لباکوری بازار کرن ده ایریش ده ولات یک بریندار بو ارتش دولت ترکیه داگرکر به اوبیسان لگوند هوشیاری یل باکوری بازار منبجی کو ل دو مالین سیویلان دا ده انجاماتو بارنه ده ولاتی یک بریندار بو دولت ترکیه داگرکر دو جاران نقطین حکمت شامی ین گوند محسن لین منبجی او کومینا هر وها کومینا گوند جی بمباردمان کرد دولت ترکیه داگرکر و صبحی دو جاران گوندین تل انا پینشه بایجی به دوران بمباردمان کرن ده انجام بمباردمان ده زرارین مادی لگوند نافبوری پیک هات هر وها ارتش قرکر حول دا دو ایواریجی ایریش گوندن سیادا یمن بجی بکه ناوندا راگاندن یا مجلس لشکری یمن بجی داخلی دو گوت چتین دولت ترکیه داگرکر ایریش گوندن سیادا یمن بجی شکر هزل ما برسف دا ایریشان او اوتیک برن چتین کو بچکین گران ایریشین راستی برسفات تند هاتن او نچار ماجی پاش دبرفن بله بینرین هجا ج دسپیک امها آداری وان گوان بشین اف بیتری هفته که لمن بجیم ایریشین دجواریان قرکریان داگرکریا دولت ترکیه پیکتن لروش آوال باکور دسپیک امویه که بواب دن ناسکرین گلو اف گوندین کو لمن بجیتین تو باران کرن دبن آرمانج ایریشین قرکریان داگرکریا دولت ترکیه چنم و پشت رجی آگاهین هری داویین تکیلداری روشا لمن بجیم بواب بینرین هجا را پار بگن بله ج دسپیک هفته فل لمن بجیم چتین دولت ترکیه هم دالیه بجای و همجی به ریا هواج به پشتوانیا دولت ترکیه قرکر ل روش آوی من بجی به طایبت ل گوندین کودنوا روژین داوی ده گوندین سیاد او محسن او هر دوها قرط ویران دبون آرمانجا ایریشین داگرکریا دولت ترکیه ل آلیه باکورجی ده نوا روژه ده و جاری چتین دولت ترکیه ایریشین مالین سیویلان کرن ده انجام وان ایریشان دجیم زیان گهشتن ولاتیان و حتی نها ولاتیک جی بریندار بون شخوا وینیوی کشی مدنوچه خود بو بینرین هجارا پار وکر لی گرکو ام وصا بیجین ها دوان کلیان در روشا لمن بیجی بچه آوائیه جبوی کمی بری خواب بدن من بیجی اون چگهان ما یحیی علوم بمرا آماده و آگهین داوی جی من بیجی بینرین مرا پار و بکه یحیی دمات خوش به دمات جی خوش به يحيى اف تشروشن لسر هفجي ام هود دم برياتا اغاين داويه نجي من بيجي روشا لمن بيجي ببينران رابار بكنش بركم تي خويا كرن اف تشتين دولت تركيا داجركر هم لاليه باكور و همجي لاليه روش اوا و ايريش گوندن لخطا بيشين من بيجي دكن دنوچا خدمه ببينران رابار وكر ولاتيك بريندار بوبو گلو روشا ولاتیه بریندار نها چاویا و هر وها دهاتا گوتن کو نه ولاتیه دو ولاتی بریندار بونه تکیلدار ویه که چاگهلی گلته هنه بله دم باش سردار دما بینارشی خوشتر به يعني ابو حفتيك إيريشين دولتا ترك قركر وشتين ويل سر هريمن باكور جلاتا سوريا زيادة ترتبا بطيبت كانتونا ممجي جوندين ممجي إيرو دم جمير ساعات دهو نيفان سبادة
دولتا تركا داگرکر و چتین و گنده محسن لی بمبا باران کر گنده محسن لی دکوا باکور کانتونا من بجي بقاسي 25 كيلومتريان بقاسي 5 جاران بمبا باران كر هر وها گندكي نقطيكي ببورينا نقطيكي او نقطيا جريداي حكومة الشامية او شي بمبا باران كر قالك زرار الماضي بخراني بطيبات لسر جندي محسن لي هر وها جندي هوشرية بمبا باران كر بقاسي 5 جاران بمبا باران كر سردار دا انجام دا ولاتيك بجراني برين داربو ولاتجي ناوي خوا شاهر خلاویه به تمن 24 سالیه بگرانی بریندار بو آهنها لنخوشخانه که لباجاره من بجیه روشاوی پرگرانه وکو بجیش بیجن کو نزیف ده هندوره جاني ويدا تشيبويا او جينها دا عمليات ديه روشاوي براستيجي پر زحمته يعني قال ويدر كي پر استنقدارن ج إيريشين كل سروان تيكرن يعني أبو حفتي داوي پر إيريش لسروان تيكرن سردار لسران سري سينوري جهو شرية حتى عرب حسن عرب حسن حتى تلتورين وكاوكلي وأف دبرانا أف قندانا برتي بومبا باران كرن تو باران كرن يعني هم وقتي بومبا باران تو باران جي هي بو بيسان وبو هاونان وبو مدفعيان جي ليبلي استخازم ذي كيشي بيجم بگشتی ایرشن کو دولتا ترکا قرکر و چتین ویل سر هریمه ام بیجن ایرش کرنه شست ایرش جدسپیکا ده 1024 ده جدسپیکا مها یکان ده حتی وکیلیه شست ایرش لسر گندن کود که سر خطی سینوره هر وها تخازم وی کیشی بیجم هولدان چتین دولتا ترک هبون کتی کذن ناوا گندن دست مجلس من بجي لشكري وجبهة الأكراد دالي أو هولدان وان تيكبرن هيزن مجلس من بجي عسكري وجبهة الأكراد وسوار إدلب شي بشتكو هولدان وان بهيز تيكبرن جوان ربو انتقامكو أو هول بدن أف حرب حفت روجين داوي هندها إيرش زيادة تربكن لجندة تاني رجاواي كانتونا من مجيبون ليه هيرو عم دبينن إيرش زيادة تربو إيرش لستر جندة الهوشرية ومحسن لي أبحر جندانا جندة محسن لي دكذا باكوري كانتونا من مجي وجندة محسن لي دكذا رجلات باكوري كانتونا من مجي بقاسي 27 كيلومتريان قال لك الويدر كي دجين بر أزياد دبينن قال لك زرار الماضي أب إيرشانا بخارهاني ليه بلي هولدان ارتيشا ترك ودولتا ترك كوتي كيفن فان غوندانا يحيى باوكي كن استخوازم تبي كجا فان اغهيت قلدري وكي دجي ببيناري مرا بارباكنها تجاني زمان بريانها ايرش لاليه روج اوي من بجي دجوار بون هم داليه بجاي او هم جي داليه اسماني ايرش لسر روج اوي غوندن روج اوي من بجي بون لي ايرو د ساعات سحاري ده وجاري ايرش جاليه باكوري باكور او باكور روشتاتي من بجي و ايرش بك هاتنها دوان کلیان ده ام بجین تفگره که یا هم دالیه لشکری و هم جیب طیبت دنوا ولاتین لوان گندان ده هیا بچه آوایه با آوه که کن تو آگهین ده دستی ده سروی مشارش ده ببینری مرا پار وکرمان راستا سردار آنها لفو تفجري دسبيك استخدم بجم لفو تفجري بالافرين بيمروف وبالافرين شريين قريداي دولتا ترك زيادة تربويا جفي سبهيدا حتى فيكيل يجي تفجر بالافرين شر وبالافرين بيمروف لسرع سيمان جندن كذا سر خطي سينوري بردوامه لفو تفجرين شتايانجي زيادة تردبا لنقطين بيجن بيني الشيخ ناصر بارقاها الشيخ ناصر دردورة بارقاها الشيخ ناصر لهمبري نقطين حكومة الشامية قندي حلوانجي قندي التوخار كبير لفو تفجري ارتيشا ترك ودولتا ترك الويدر كي برو برا ليبلي ايرو بر ده زيادتر إيريشي جندي باكور وباكور رجالات كانتونا من مجيكرن حمو أف إيريش أف هولدان تكبرن هزن مجلس عسكري هروها ذي كيجي أز دخوازم قالبكن مترسي قالي ويدر كيكو تجين هي يعني اف ايرش كو لسر وان تيكرن طيبت لسر سيفيلين ويدفري تيكرن سردار مالو ملكي خلكي ويدفري ازياد دبن عردن زراعتي اي ويقالي الويدر كي زرار دبينن يعني بأسطا ياكي نقطين حكومة الشامية ونقطين مجلس منبج يا عسكري هدف ناقرن لي بس سيفيلي ويدر كيجي هدف دقرن يعني
بهدف ياك هدف بله. او كو قال ويدر كي كوتش بربك بله يحيى الو نشكري ماج باجري من بجر رشا ضاويه جا إيريشين قركريان داجر كريا دولة تركيا وتشتين وين لسر آلية قدام باكور وهروها لآلية روش آفاي من بيجي ببينارين مرا بار وكري حياج بوم باش داربونو تا و داينافان آغهان جي ام جلك سباسيا تدكن سپاس خوش بله بینرین هجا اف آگاهین داویین تکیلداری روشا لباجار من بجیبون و کنو چگانی ما یحیی آنیزمان کو جدسپیکا سال 2024 آنگوان بشین دنوا دومهن درباز بویده به قاسی 6 ایرش جالی چتین دولتا ترکیه و ارتشا ترکیه قرکر و لسر من بچ و گندوارن و پیک خاتیم و روشا داویه جیش خو نوچگانی ما با آوای که برفرهی پار وکر ام به نوچا خویا دریزه ده دوام بکن نوچا مایا دریزه ده جی وجاری تکیلداری خبات ترافیکا دیپلماسیا کو جالیه هم ریبریا خواسر و هم جالیه یپ جوال ولاتن روش آوایی دای دست بکرن کو یک جوان ولاتن کو دنوا دمین داویه ده شانده ریبریا خواسر پیره کتی نوا تکلیان جی اوجی ایتالیا هم نونرین ریبریا خواسر و هم جی نونرین بردف کا یپ جی به وجاری پشتی کو به پارلمانتر سناتو و هروها شاردارین پایتخت ایتالیا روما را جویان وجاری به کمیته تکلین در و یا ایتالیا را جویان و جوین دش جاره کدن بارها چاندنال سر ایریشین قرکریان داگرکریا دولتا ترکیه و زیانی کو دگهنه بناسازیا لحرمی هروها اف ایریش چقاسی زراری ددتی کوشینا هیزن سوریا دموکراتیک قصدی یا دجی چتین داعش لدجی شانین چتین داعش و دویه که دجی وجاریم کمیته تکلین در و یا ایتالیا ج شاندار ریبریه را گوت او آماده کاریان دکن و دنوا خود جوینه که برفره پیک بینن و پشت رجی هول بدن شانده که بشینن روشاوی کردستان داکم تکلداری چاوانیا آلیکاریا جبو روشاوی کردستان بکن جیم راپوره که آماده بکن شانده که ریوبریا خوستریا دموکراتیک یا هریما باکور ولات سوریه لی ایتالیایه. شانده ریوبری جنونر ریوبریا خوستری الاوروپای عبدالکریم عمر بردفکا یکنین پاراسنا جنیه پژی روکسن محمد هفزروکا نونرتیا ریوبریا خوستری سوئیس ری مدیا حسن بپیکته. شانده ریوبریا خوستر به کمیته تکیلین دربیا پارلمنت و ایتالیا رجویان. کمیته جیگرا کمیته تکیلین دربیا پارلمنت و ایتالیای لی کوارتابلی و 8 اندام دن پیک دهات. ده هفدیتن ده نونرین ریوبری اشارت به شر الدجی چتیان کرن و دیار کرن که کومن وی جبر مجلبونا هزین سورا دموکراتیک به ایرشین دولت ترک و چتین وی را سوده دگرن. هر وها نونرین شانده ریوبری دست نشان کرن که هبونا به هزاران گرتین داعش الهرمی مینا بومبه کلبر تحقینی وها گوتن. دوی بانگین ریوبریا خوستر ینج بو آواکنا دادگه که نامنتویج بو دارداندن آوان چتیان بین برسواندن. شانده ریوبری اشکره کرد که ایرشین دولت ترک سر هرمی وی ریل بر کوچبری که کومی و که اوگوتن دوی جواکا نامنتویل هم بر سوجین دولت ترک آداگر کرد بیدنگ نمینه. اندامین پارلمنت و ایتالیا جی دیار کرن که او روشا هرم جنیز و دشوپینن و گوتن آستنگین مزن الهرم هنه و دوی ریل پیشیا هولدانین گرکرنا آلوزی الهرم بگرتن. شانده ایتالیا جی دست نشان کرد که وی به حکومت خوره ناوروک هفدیتن جی دنابه ده در فتا شاندنا دسته که هرم باکور ولات سوریه ره جبو که روشا من روی بشوپینه و ریبازین گاننا آلیکاریان پیدا بکه. بری به هفدیتن جی شانده لگل شارداریا رومای پارلمنتر و اندام سناتو ایتالیا جویا بو. دوان جبین اندجی سوز هاتو بو داین کو ویش بو ناسکرن و آلیکاریا بریبر خوستر بخبتن. بله بینرین هجما گو ایرو هفته آداره با گوتنه که دن صبح 8 آداره روژا جنان جیهانیه و دوی چارچوبه ده اف 13 روزن لسر آستا باکور و روشلات سوریه ریت خستن جنان تفگرین جنان و هر و هم دسته جنان دناوا چالکین جور به جور دنه کو اف چالکی به سمینر داخیانی مش چاندنا داران با اوه که جور به جور تینر دار خستن ایرو جاره کردن هم لکانتونا جزیری هم لمنبجی و هم لطبقه جاره کردن جنان به چالکین جور به جور پیشوازی لهشت آداره کردن و ده چالکین که هاتن لدار خستن ده جاره کردن جنان گوت امی بیکتی و هفگرتنی لدیجی ظلمه و تندیه لبرخوابدن.
سبه هشته آداریه روژا جنان آجیهانیه. دوی بونه جنین لحرمه دناوا چالاکیان دنه. یکیتیا جنین سوریان آسوری لحسه که به بونه روژه مشه گرسه لدار خستن. مش لبر ناوند اکادمیا بیت نهرین آجینین جوانیا تا خناس را دست بکر و لبر قادا شهید آترو به داغیانی که بداوی بو. بویونو یوم تبیلو ید افتو علمم حاجه کول شاتو بیومت من ید آدر هونو یومو ده داغیانی ده وها هاته گوتن. هشته آداره جبوم جنین سوریان وک روژکی دیروکیه. او روژ همو جنانه. امه بیکیتی آخواه پلانین قرکرن و داگرکرن تیک ببین و همو جنان آزاد بکن. دیسا هر لحسه که به همان بونه لکارگاه غزیل شاهی کاتل دارخستن. لچلاغا کمیته جن آریوبریا دبستان ناوچه شانو اقتدار خست. هر وها خوندکارین آماده این دبستان عدنان المالکی لناوچه تلتم رژیب شاهی که هشته آدار پیروز کرن. شاهی بگراندنا گووندی بداوی بو. شارداریا گل آراقای جی به آمده بونا تفگرین جنان پارتین سیاسی و کوردیناسیون جنان آباکور و اشتات سوریه بخچه جنان یک گشتی وکر. مجلسا کمبونا جنان از زنوبیا یا کانتونا من بجیجی ببونه هشته آداره للیسگاه 4 نیسان یا من بجی چالاکه که درخست. دشاهی ده اندامین تفگر و ریخستنین جنان سازین جواکا سیویل هیزین لشکری آمده بون. جنین بشتار شاهیه بون بجل و برگین خواه ین گلری رنگدان شاهیه. هر وها لحرمه قادن کوی هشته آدار لیبی پیروز کرن هاتن خملاندن. هفسروکا تفجر جواکا دموکراتیک تف دمیر روکن احمد جی لسر تیکوشینا جنان لکردستان آخوی او دست نشان کرد که تیکوشینا جنان باندوره که لحمو رشتاتا ناوین او جهانی کریه روکن گوت جنین کرد جبو آزادی بردیله که مزندانه. سریده حشتی آداره هفسروکا تفجر جواکا دموکراتیک تف دم روکن احمد درباره تیکوشینا جنان یا لکردستانی آخوی روکن احمد به پیروز کردن حشتی آداره دست با خافتنا خو کرد. جنین کردستان تایبەتی ژنە کورد یاکو لهمی قادان بیراوستاندن سالکه لپی خواهیشت 2023 ایرو ام 2024 دانه. روکن احمد درباره تیکوشینا جنان آل رشتات کردستانی و ها گوت سرهلدانین جن جیانا آزادی بگرن دست لهمبری همی داگرکریا ایرانی کی رغمی که به دهان صدان ایروژن دگرتیگه دانه و دوا گرتیگهان داشی گل کریارین خراب دنب کار آنین و گل دوا سرهلدانین که جن جیانا آزادی هات نگرتن و هات ندار وکن لی رغمی و مروف کانه بجی اف سلوغان دنگ ودا تنه ده کردستان دانما باندورا خواه لسر آستا جیهانی جی هات کرن. روکن احمد بالکشان سرزختین دولت ترک لسر جنین لباکور کردستانی و دیار کر گوته بی همو زختان جی بر خدانه که به هم پاج ملی جنانبتی مشاندن. زندانین باکور کردستانی جنان هات نداگرتن
لي تند لقادانا دهندري زندان داجي برخدانيا كبهم با دانا مشاندن وحطاني روجا إيروجي اگر إيرو غرافا برشيبونه حطاني روجا إيروجي هيرو 100 روج لبي خوشت زندان دا برخدانيا كبهم با دي مشاندن درباره تکوشینا جنان آل باشور کردستان جی روکن احمد و هاخوی كرد پیشنگتیا جنا کردا لهمبری ذهنیتا دست آویتنا جواکه مروف کانه بیجه لهمبری میتا ترکان یاکو دخوازه باشور کردستان جناواروکا و درخینه رغمی و جاره کدین جنا باشور کردستان لسر پیانه و تکوشین دیگه روکن احمد تکلداری تکوشینا جنان لروجاوا جگوت شورشا باکور و روشتاتی سوریه به پیشنگی جنا کرده بناو جن هاتا پینا سکرن شورش بناو جن هاتا پینا سکرن و سبب این کو پیناسا باکور روجلاتی سوریه بناو جن هاتا کرن براستی تنه سلوغان نبو تکوشینه که بیهم پا هاتا مشاندن روکن آن زمان گل هرما شورشا جنان لیپک خطیه جن هم دوار سیاسی ده هم جی دوار لشکری ده بونه خودی دستکفتین مزنو گود دوار پرورده کرن دا دوار سیاسی دا دوار دیپلماسی دا دوار خورخستن کرنه دا دوار سیستم ریوبریا خسر یا ایرو باکور روجلات سوریه بویه میناکا تواهی اصلا روجلات ناوین و جهان دا مروف کانه بیجه اویا بو میناکا روکن احمد راگهاند گو بقاسی دستکفتین مزنین جن بدست خستنه هیجی جبو گوهرتنا هشمندی امیر پیدوی بتی کوشینکی برفرهتر هیا وکی جنجی امجی شبونا کانه بم پیشنگ جواکه بن تکوشینا جنسی بدنا مشاندن زلام بکشینا خطا آزادی دوی ملی دا که مکورتی ما دواری پرورده کرنه دا که مکورتی ما هنه پیوسته که ام دوی ملی دا جی گرانی بدنا سر دواری پیشنگتیا که ام کانه بن باندوری لسر آستا جهانه هفسروکا تفگره جواکا دموکراتیک تفدم روکن احمد به وی بانگه داویل آخافتنا خوانی تاني ام بانج لحمي جنان دكن حمي روج تكوشين يعني ليه حشتي أداري جداية جنك مال دانا مني حمي الميدانا به قادين تكوشيني به بل هرب بونه هشتی آداری جی گلک آلیان و داخونی هاتن داین همو آلیان هشتی آداری لتواهی جنان پیروز کرن و گوتن به فلسفه و پارادایمای ریبر آپو امی سیاست انقر کرن داگرکری و تجریدی دیگ ببن. مجلس کنگره استر به بونه هشتی آدار روژا جنان آجیهانی داخویانی گدا و گوت چاره نوسامه برخدانا برحی هشتی آداریه چاره سریامه پارادیگما دموکراتیک اکولوژیک آزادی خاصیا جنیه امی نتنی روژا هشتی آداری لیبلی همو روژان بکن روژا جن و جیانی کمبونا جنان از زنوبیا جی به همان آرمانجی داخویان یک دا کمبون دیار کر که جن دیروک آخو ده همو قادان ده همو قادن جیان او خاباتی ده میناک و پیشنگ او گوت ام سوزا خوش همو جنان را نو دکن کو امی ریا تکوشینه بشوپینن حتی کو ام آزادیا جنان لسوریه روشلاتا ناوین و تواهی جهانه بدز نخن امی رحت نبن ام بانک لحمو جنین باکو روشلات سوریه دکن کو ده هشت آداره ده بجداری پیروز باهیا ببن هفبندیا جنان آ دموکراتیکا هرمیا روشلاتا ناوین و باکوری آفریقا جی به بونه روژی داخویان یک دا هفبندیا ندا ده داخویانی ده بالکشان لسر تواهی بن پیکرین و تندیا لدیجی جنان اف بانکر ام بانک لتبگرین جنان و دستین نتوی دکن کو پیشگیریا جنین لدورین شر لی هی بکن کوردیناسیونا جنان آ مجلس سوریا دموکراتیک مسده به بونه هشتی آداری داخویانی دا و گوت حتی دوزا جنان باوه که عادل چاره سر نبن جن نکارن مافین خواه بدست بخن لو ما امه دست کفتین جنان بپارزن به مزن کرنا تکوشینه و دوام کرنا برخوادانه بدومینن فرمانداریا یجشه به داخویانی که هشتی آدار پیروز کر و گوت هشتی آداره ناسنامه برخوادانا جنانه همو جنین آزادی خاص دوی روژه دل هفدود جون جبوه ام به بریارداریا تکوشینه که هین بخورتر هشتی آداره ای سال پیشوازی دکن اما که جنین ازدی جنین لسر ارکا خویا پاراستنا جوهری سوز ددن
امی همو روژان بکن روژین پیشنگتیا جن. بلی هر وها کملین جنین کردستان کجکه یه جاستار کجکه و کنکه جی هشتی آداری روشا جنانیا جهانی پیروز کرن و گوتن کردستان کو به وینا جنی هاتی خملاندن هیویه دیده مروواهیه. کومالên jinên Kurdistanê kejekê fermandariya bîrargeha navendiya yê ji Astarê, hevserokatiya Konseya Rêveberiya Kecekê û Komîsyona Jinan ya Kongreya Netewî ya Kurdistanê Kenekê heştê Adarê Roja Jinan ya Cîhanê pîroz kirin. Kejekê diyar kir vê heştê Adarê ew bi kelecana bijin jiyan azadî ber bi şoreşa jinê ve dimeşin pêşwazî dikin û ev peyam da. اگر ام جن لدیجی پولیتیکاین پرگالا سردستا میر یکتیا خویا گردونی آوا بکن و پاراستنا خویا جوهری به پیش بخینن تهیز نکارمه تیک ببه. وکه خوشکن و ام ده بیجن کو تشتکی کو امون دا بکن نینه لی قزنج کرنا جیانا میا آزاد و جیهانا میا مزن هیه. Bi heman boneyê fermandariya bîrargeha navendiya yê ji Astarê jî anî ziman heştê Adarê sembola jina berxwedê re ku zihniyeta mêr ya li hemberê jinê eşkere dike. Yê ji Astarê da zanîn hêza jina pêşeng ya ku îro heştê Adarê gihandiye wateya wê ya rasteqîn tevgera jiniya azad e û ev ban kir. به میراتیا خویا برخوادانیا زیده 3 سالان جبو جنان بویا مدیر خبرستنه لدجی مجیه میر ای قتل عامکار هیزا هری مزنا خبرستنه یا جنیه لو ما بانگا مجبو همو جنان اوکو لسر خطا جنه یا آزاد ببه خودی هشمندیا یا جاستاری و به هفره بمشن. Kecekê jî ti peyama xwe ya bi vê wesileyê de bi baweriya ku azadiya jinê wê bibe azadiya hemû mirovahiyê têkoşîna jinan silav kir. Kecekê da zanîn ku jin ji destpêka xwe heta roja îro feraseta serdest û jiyana koledar qebûl nekiriye wiha got. Bisaya berxwedana jinê, hişmendiya azadiye û vîna civakê her tim zindî maye. Jin li her derê bi duruşmeya jin jiyan azadî têkoşîna azadî û rizgariyê geş dike. Ji ber fikr û felsefeya rêberapû jin îro bûye xwedî hêz. Her wiha Komîsyona Jinaniya Kenekê jî daxuyaniya xwe ya têkildarê rojê de got, Kurdistana ku bi dest û vîna jinê hatiye xemilandin, îro hêviyê dide mirovahiyê. Kenekê destnîşan kir ku bi taybetî dewleta Tirk, rejîma Îran û Sûriyê vê Kurdistanê ji bo desthilatdariyên xwe weke metirsiyeke mezin dibînin û ev tiştanî ziman. Lêbelê tu hêz nikare paşver û çi herêmî, çi cîhanî û çi jî netewî wê nikare be Kurdistana azad ew ku bi îradeya jinên Kurd hatiye afirandin tune bike. اندام دسته سروکاتیا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیادی فوز یوسف تکیلداری هفپیمانا جواکی آخوی فوز دیار کرکو و ده مهن پیش ده خباتن آماده کرنا هفپیمانا جن آباکور و روشتات سوریه بین دست بکرن. سريد از يعني حشت ادارج بود تبعی جنن اندام دسته سروکاتی یا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیادی فوز یوسف درباره گرنگی هفپیمانا جواکی آجبو جنان و آماده کارین چکرنا هفپیمانا جنی داخوی فوزا یوسف هفپیمانا جواکی جبو جنان وکی گاوکی گلکی گرنگ نخان. فوزا یوسف دست نشان کر گل جیهانه پرگالا دستلاتدار یا مرسرور و لهمبر وجی دوی وکی جن پرگالا خواه آوا بکن. فوزا یوسف درباره پرگالا گودی چارچوه هفپیمانا جن دواره آوا کرن ده او نرخاندن کر. او پرگالا که دموکراتیک، اکولوژیک و کنفدرال به گو همو بکاته با آوائی که آزاد کاربن جیانا خو بریوه ببن. پیمانا جواکی ریا ویوه کر. افگاوا یکمین آدس بکرنا آوا کرنا پرگالا جنه. فوزا یوسف دازانین گواو آمده کارین هف پیمانا جنه آکو ده هف پیمانا جواکی ده وکا خالکی حاضیه دیار کرن دکن و واگاهی دا. لگوری هف پیمانا جواکی دوی سیستما کنفدرال آجن جنهاو شونده ببری خستن کرن و پیمانا جواکی آجن بنیفساندن. اگر اموکی جن پیمان آزادیت نوا خود آوانه کن ام نکارن مافی خواه بزلام جی بدن قبول کرن. جوام سوگر کرنا مافی خواه جی دوی ام پرگالا جن آوا بکن و لگوری نقاشان و دمهین پیشی ده افگاف وینا آویتن. فوزا یوسف آنی زمان گوگل روش آوای کردستانی پرگالا جن به تمامی بی آوا کرن و ببا گاوک جبو کنفدرالیزم دموکراتیک آجن آجیهانی و گود.
Divê em di avakirina pergala jin a cîhanê de roleke pêşeng bilîzin û bibin mînak. Foza Yusuf diyar kir got ew ê heştê adara 2024 bikin pêvajoya destpêka avakirina pergala jinê û ev ban kir. Banga min ji bo tevahî jinan ew e got em hemû qadên jiyanê bikin qadên berxwedanê. Bi her awayî dengê xwe li dijî zilmê, zayendperestiyê, zordariyê bilind bikin. Hevseruka keçedeki Avrupa'yı Zübeyda Zümrüt jî derbarê qonaxa duyemîn a pêngava ji bo azadiya fîzîka rêber Apoya ku hatiye destpêkirin de axivî. Zümrüt diyar kir ku sala 2024 wê bibe sala azadiyê o wê berxwedanê mezin bikin. Kesinlikle ne olup bittiğine dair bir an önce kendi görev ve sorumluluğuna dönmesi gerekir. Bağımsız hareket etmesi gerekir. Hevseruka Kongreya Civaka Demokratîka Kurdistan yên Ewropa Zübeyde Zümrüt derbarê qonaxa duyemîn a pêngava ji bo azadiya rêber Apo hatiye destpêkirin de agahîdan. Di yekê adara 2024 de pêngava ji bo azadiya rêber Apo kete qonaxa xwe ya duyemîn. Kecedeke Egê tevî saziyên demokratîk û kesayetên cîhanî dihê cûtmeha 2023 pêngav re gihandibûn. Bahar'ın kendisi zaten yani 8 Mart Zübeyde Zümrüt di serî de balkişan de li ser tejîta girankirî ya li dijî rêber Apo û got îro rastiyeke gerdûniya rêbertî heye. Xebernegirtina ji rêber Apo ne tenê ji bo Kurdan pirsgirêkeke. Di heman demê de pirsgirêkekê nav neteweyî jî. Zübeyde Zümrüt bi bîr xist ku 25 salin li cîhanê ji bo azadiya rêber Apo têkoşînên bê hempatên meşandin o destnîşan kir ku ev pêngav li ser bi destxistina encamên hûr bûye. Nevrozi 8 Mart'ı karşılarken 8 Mart'ı özellikle Avrupa'da ve dünyanın her tarafında Di vê çerçeveyê de Zübeyde Zümrüt anî ziman ew dixwazin bi vê pêngavê re azadiya rêber Apo mîsûger bikin û ev agahîdan. Di qonaxa duyemîn a pêngavê de em têkoşîna hukûqî, dîplomatîk, siyasî û girseyî armanj dikin. Di qonaxa yekemîn a pêngavê de hemû gel însiyatif girte ser xwe û xebatên xwe dûmandin. Bi taybetî di mîtînga fînalê ya hevdeyê Sibatê ya li Kolnê de me sînerjiya çêbû û heyecana têkoşîna li dijî komplo 1999 handêt. Heştê adarê Roja Jinana Cîhanê, 21 adarê Newroz û 4 Nîsanê rojbûna rêber Abdullah Öcalan e. Di van rojan de em ê çalakiyên girseyî pêkbînin. Wekî jin em ê li kolanan peyama herî mezin bidin dewletê. diğer bir konu da 4 Nisan'ın da yine hakeza yani biz kendi doğuşumuzu olarak ele alıyoruz. Bi dûmdarî hevseruka Kecedeke Egê balkişan de ser berpirsiyariyên Spîtî û Konseya Ewropayê. Zübeyde Zümrüt got, divê Spîtî biçe girêva îmraliyê û berxwedanekê serbixwe bide. Her wiha Konseya Ewropayê jî di aliyê hukukî de demildest divê Türkiye şermezar bike û azadiya xwe mîsûger bike. Bu da nefes almak istiyoruz. Yani toplum Hevseruka Kongreya Civaka Demokratîka Kurdistaniyên Ewropa Zübeyde Zümrüt dawiyê teqez kir ku sala 2024 wê bibe sala azadiya rêber Apo û banga mezinkirina berxwedanê kir. Endamê hêzên asayişê şehîd Ferhan Hacî bi merasimekê li goristana şehîd Delê Saroxan hata oxirkirin. Şehîd Ferhan Hacî 6 Sibata 2024 de encama nexweşiyekê de şehîd bûbû. Xelkê bajarê Qamişlo ji bo oxirkirina cenazê endamê asayişê li goristana şehîdan kombûn. Endamê Meclisa Malbatên Şêdaniya bajarê Qamişloyê Mihemed Xêr Elîka diyar kir ku şehîd bingeha jiyana azadin. Di şexsê şehîd Ferhan de hemû şehîd hatin bibîranîn û ji malbatên şehîdan re sersaxî hate xwestin. Keça şehîd Ferhan Hacî Rebah Ferhan jî di merasîma bavê xwe de axivî got ew bi şehadeta bavê xwe serbilindin û wê her tim li pey şopa şehîdên xwe bin. Dawiyê de wesîqeya şehadetî hate xwendin û radestî malbatê hate kirin. Şehîd naminin.
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Kantona Cizrê muhlet da partî û hêzên siyasî yên nerûxsatkirê da ku daxwaznameya rûxsatkirinê pêşkêş bikin. Komîteya Karûbarên Partiyê a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk biryar bi hejmara yekem a sala 2024 derxistî û dem da hêz û partiyên nerûxsatkirî ku li nivîzgehên wê vegerin û daxwaznameyên rûxsatkirinê jê re pêşkêş bikin. Komîteyê li ser malpera xwe naveroka biryarê parvekir û wiha got. Li gorî qanûna rûxsatkirina partiyan a Rêveberiya Xweser a bi hejmara şeşemîn a 20 gulana 2018 hatiye darxistin. Li gorî civîna Komîteya Partiyan a bi hejmara duyemîn a 5 adara 2024 li darketiye Komîteya Karûbarên Partiyan ev biryar daye. Tevahî partiyên rûxsat negirtî dikare ji 7 adara 2024 heta 1 Nîsana 2024 daxwaznameyan rûxsatkirinê ji nivîzgeha Karûbarên Partiyan re pêşkêş bikin ku ji bo bikaribin li herêmê kar bikin. Komîteyê diyar kir ku wê piştî dema hatî diyarkirin qediya tevdîrên qanûnî bênegirtin. Gerilên Yejastarê li herêma Zapê dronekiye bombardımankirî ya dewleta Tirk a dagirker xistin. Dewleta Tirk a dagirker jî çil çar caran qadên gerîla bi balafirên şer bombardımankirin. Navenda ragandin û çapemeniyê ya HPG têkildarî çalakiyên gerîla û êrişên artêşa Tirkiya dagirker daxuyaniyek parvekir. Li gorî wê şeşî adarê li herêma Zapê gerileyên Yejastarê droneke bombarkirî ya artêşa Tirkiya dagirker xistin. HPG li ser êrişa dagirkeriyê jî ev agahî parvekir. 29 Sibatê û 5 adarê Rojavayê Zapê çar caran bi dronan hatiye bombardımankirin. 5 adarê ji herêma Xakurkê bi dronê hatiye bombardımankirin. Her wiha ji yek heta şeşê adarê jî herêma Metîna, Zap û Xakurkê bigiştî 44 caran bi balafirên şer hatine bombardımankirin. بله بباکوری کردستان دوام بکش بر کل باکوری کردستان خباتین هلبجارتنین شارداریان خباتین هلبجارتنین خواجهیان دوام دکن دوی چارچوبه ده هم لناوا ترکیه و هم جی لناوا باکوری کردستان دم پارتیه لزدای خباتین خوا دوی چارچوبه ده لعالیه که هفسروک دم پارتیه تنجار باکران و لعالیه دن جی یک جه سیاست مدارین کرد و هم هر وها نامزد شارداری باجری مزنی مردین احمد ترک لقاده به گرسین گل ره هاتن گل هف علاقه که پر زده یا اندام دم پارتیان گوان بجین خلکه یا جبو هم احمد ترک و هم جبو تنجار باکران هبو تنجار باکران لباجری کنیا که یک جه باجری ترکیه یا پیام دا او گوت اوید هلبجارتنا سوهو یکی آداری ده و لباجری کنیا یه ترکیه جه سرکتنه که مزن بدست بخن. لترکیه و باکوری کردستان جوشا هشتی آداری نوروزی و هلبجارتنان به هفرتی جین. تنی بی چاروش بو هلبجارتنین شارداریان مایه. لو مادم پارتیجی دبی چارچوبه ده لزدای خباتین خواه. هفسروکی پارتیا و اکوی و دموکراسیا گلان تنجر باکرهان لنابچیا کلویا کونیای تبلی هدیتنا بگل ربو. تونجر باکرهان دهدیتنا بگل را آخفی و ها گوت. لکولوی امی سرکفتنه که مزن به دست بخن و فراست خوی شارداروانیا پرزمانی بخن مریتی. Kürt sorunu nedir diyenlere جبو herkes به زمان خو باخفه و جبو همو زمان بجین امی درفتان بافرینن. لنابچه و ایران شارجی به گل ره هدیتن هات درخستن. سیاستمدار و نامزد هفشارداریا مردین احمد ترک نامزد ویران شاری و گل کس تبلی بون. احمد ترک لورجی خطابی گل کر و افتشتانی زمان. د تکوشنا آزادیا گل کرد امد قناقه که گرینگ دنه. آرمان جامعه وکو گل کرد به ناسنامه خو و باوی کی برومت خو بریو به و بجی. hangi taşı kaldırsam bu aile altından çıkıyor. هر وها احمد ترک گل دجی حیلین هلبجارتنی هشیار کر و بانگا خود درکتنا لنامزتان کر. نامزتین هفشارداریین باجار مزنی استنبولیین دم پارتی مرال دانش بشتاش و مراد چپنی جی سردانا کارکرین ترسانه توزلایی کرن. İşçilerle buluşuyor. Hepinizi bekliyoruz. Tuzla gemi önünde
جی بانگ گل هاته کرین کو بچین سر صندوقان و برسوک خورد بدن دستلاتی. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları olarak DEM Parti ilçe belediyeleri بل نافا أوروبا أو بطيبت الباكوري أوروبا لأوكرانيا شرد نابرة أوكرانيا وروسيا دي إديم ترسيا هي هر كودتشا زيادة دباش بركم بشتافانيا ولاتين روش آفي أو بطيبت يا هم دولة يجبون أمريكا يا جبو أوكرانيا في جاري دجلج آليان ده مترسيا بيجهاتنا شركيا هم بتشكين جرانتر در دخاهولي كو يك جوانجيم ادی هزیناتو با آوای که اشکره پشتوانیا جبو اوکراینای پیشکش دکن لهمبریویه که روسیا برتک نشان داده او جاره که دین گفا نوکلیاری درکتیه آستاجور. روکتا ارشا موشکی یا روسیایه یا لسر باجار بندر اودیسا یا اوکراینایه لنسی سروک اوکراینایه ولادیمیر زلنسکی او سروک وزیر یونانستانه کریاکوس میتسوتاکیس کت. لگوری هزن دریایی ین اوکراینای روژا چارشمه ارشک لسر بنه سازیا بندره پنج کسمرن و هجماره که ندیار بریندون. Якою стають мирні громадяни, викликає сильний смуток та обурення. میتسوتاکیس جبوب زلینسکی را هفدیتنه پیک آنی بو گوت مدنگ سیران و تقینان لدردوره بهیست. وقتا متنه بو ام بچن ستارگه که او ازمونه که پر دجواره. بردف که دیمیترو بلیتینچاک پشت راست کرد که ارشا اودیسایه دما که هیئت یونانی به زلینسکی را دچو بندر پیک هات. روسیا و اوکراینیا ارشن ازمانی زده کرنه جبر که هزین موسکویه لعنین شهر پیش دادشن و کیف راستی کمبونا هزا مروفی و چکان ته. وزارت پرسنیا روسیای ادعا کرد که ارش لبندرک بازرگانی یا اودیسای پیک هاتیه کلوه دره علاوه شهر دهاتن آماده کرن. بردف که وزارت کارین در و یا روسیای ماریا زاغاروف درباره بجه کرنا چک نوکلری ان امریکی دا آخوی. ماریا زاغاروف دیار کرد که چک نوکلری ان امریکا یه لباکوری اروپای بیم جه کرن و ببن هدف شهر راست آلشکری یادنابرا روسیا و ناتوی ده. на Украине, то она уверенно движется к намеченной цели. Еще زاغاروف دست نشان کرد که بجه کرنا چک نوکلری ان امریکای لباکوری اروپای ده اولهیا ولاتن کوان چکان بگرن خورد نکه و گوت هگر چک نوکلری ان امریکی لباکوری اروپای درد که وهوله ولاتن کوان چکان بگرن ده نتنه اولهیا وان آواز ببه ده همان دمه ده با آشکارایی ضراره ببینن. ماریا زاغاروف دیار کرد که چکن به ویرنگی جافکانیا گفه که آشکارایه. ریتخستنا کوچبران نافنتوی درباره کوچبران ده دانین سال 2023 راپورا کو آمده کربون بیجاره برای گشتیرا پار وکر لگوری دانین ریتخستنا کوچبران دنوا سال 2023 ده هری کم 8565 کوچبر دما ریویتیا کوچبری ده جیان آخوا شتستانه. هر سال به 100,000 مروف لچار آلی جیهانی بهیویا جیانک باشتر دکورن رین کوچبریه. نیوه مرنین لوان رین نه اوله ده انجام خنقین ده جسدی نه ده انجام قضاین ترافیک ده و جسدی حفت جی ده انجام تندی درو ددن. ریخستنا کوچبران ناونتوی درباره کوچبران ده دانین سال 2023 پاروکر. لگور دانین ریخستنا کوچبران ده سال 2023 ده هری کم 8565 کوچبر جیانا خوش دستانه. لگوری سال 2022 افدانه جسدی 20 زیده تره. دیکلداری مجاری آلیکاری مدیر گشتی یه خستنا کوچبران آناو نتویی اوگیچی داین لیس داخویان یک دا. داخویانی دا اوگوچی و هاگوت. پروژه کوچبرین وندایی سالاخوا یا دهمین تجیدیگه. پیشین کسین جیانا خوش دستانه ببیرتینن. او یک تراژیدیه که امرو واهیه یا ترسناکه. دانین ریخستنا کوچبران آناونتوی 7 سالان وهایه. ده سال 2014 ده 5548
2015 6705 2016 8004 لسال 2017 6009 2018 5008 سال 2019 5318 2020 4302 2021 6001 2022 7141 کسان جیان خوش دستانه. بحر سپیجی جبو کوچبران ریا هری مترسیدارا کوچبری بر با اروپایی و دمینه. پار البحر سپیج 3129 کس مرن و وندابون. لأفريقيا 1066 كس، لآسيا يجي 2138 كس مرن. برانيا مرنان لأفريقيا لسريا بحري دنافبرا تشولا سحارا وغرافين كان راي دارودانا. هاتا راغاندن كو بصدان أفغاني لآسيا دماشوالات خود رویان جیانا خوش تستانه. بری بیدارین هیجان هاجی ده نواتورا نوچین من جواکی ده چندنا داران شاهین زاروکان یجبو هشت آداری او هر وها جبو جنو و آواکرنا باخچان آنگوان بجین پارکان جیم نوچین که حوالی محمد کرنا املی تماشا بکن. li bajarê Kobanê bi bonêya heştê adarê şahiyek ji zarokan re hate li derxistin. Zarok bi cilên xwe Kurdî beşdarê şahiyê bûn. Armanca vê şahiyê ku dilê zarokan kêfxweş bibe. Di çarçoveya rêzêçalakiyên heştê adarê de Komîteya Kooperatîfana Kantona Efrîn û Şehbayê li navçeya Ehdesa Şehbayê firinek bi navê Firina Jinên Efrîn û Şehbayê vekir. Ji destpêka îsal ve xebat li ser amadekirina firinê tê kirin. Di firinê de 20 cin û mêr kar dikin. Firin ji saet 4 berbangê heta 11 nîvro dixebite. Her wiha rojane 3000 turê nan derdixe, bi 200 lîrayê Sûrî her turekî dide şêniyan. Partiya Keska Demokratîk di çarçoveya pêngava xwe ya salaneya çandina daran de bi münasebeta cejnên buhar li navçeya Tiltemirê ya Kantona Cizrê şîtlên daran belav kir. Endamê Partiya Keska Demokratîk li taxa Hemra ya Bakurê navçeyê 105 şîtlên darên mêrxan li şêniyan belav kirin. Berpirsên belavkirinê diyar kir ku armanca wan zêdekirina qada keskahî ye. Rêveberiya parkan a şaredariya gel a Kantona Raqayê Parka Qîtar a li Bakurê Bajêr û dema şerê rizgarkirina wê ji çeteyên Daişê de xerab bû ji nû ve serrast dike. Xebatên ku dehê Sibata 2024 dest pê kirin ber bi dawî ve diçin. Serokê Rêveberiya Parkan Mihemed Şaban diyar kir ku wan li parkê gelek cûreyên daran çandine. Li parkê ji bo zarokan du qat hatine veqetandin. Park wê di hefteya bê de bê vekirin. بری بیدارین هجام لبردگیشن داوی بولتن خواه ساعت هفتن او جنها ده جه ام جه روژا هشتی آداره لتوای جنین جهانی پیروز دیکن او ده بیشن حتی جاره کدن ورین پیشیا و ببینن دنابا خیر و خوشیه ده ارشاد بختار